کمکرنا لجنان دناوا انجمن پارێزگەها دوهوکێدا سەرۆکا لجنا گەشت و گوزارê ku li ser fraksiyona bizava goran bû kire cêgîra serûka lijna bajêrvanî û geşt û guzarê. Serûka lijna bajêrvaniyê jî ku li ser fraksiyona yekêtiyê bû din hadabûye serûka lijna saxlemiyê û fraksiyona yekêtiyê jî vê guhrînê bi karek normal dizane. Lê fraksiyona bizava goran تبینین خل سر کم کرنا اوان لجنان هنه. مریم شه کم کرنا و لجنا ابویا کو پتر خدمت بهتر کردن و هندک لجنا هاتنا لگدانو هندک کشوان جی بشک جی و بویا چه بسر بلجنا کدی و ما هیچ تبینی اکثر نبویا بلکو کو ایشلا بشیم پتر خدمت بکن. دوی حالاتی دا هر سه انداما لجنه بعد کرد یعنی دیف رجای اندامان که هر سه انداما لجنه بعد کرد دوی حالاتی دا فراکسیونا گران به بهره بوش سرکاتیا که لجنه اکید وقت تو بینی فراکسیونا به بهره بیتن سرکاتیا لجنه بس دفمن نگرنگه دفمن او گرنگه که اندام پترول خوب ببینی چه سرک بی چه جگر بی چه اندام بیده بریا نیزی مهکی 15 لجنین انجمن پارێزگەها دوهوکê hat bûne kêmkirin bû 10 lijnan. Fraksiyona partî jî dibêje merem bi vê kêmkirinê ji bo baştirkirina karî bûye nek bê beherkirina çi fraksiyonan li serokên lijnan. ما برای خدای گور هنده که امشین توزیع که امشین بیشتر نو اندامت برانگی که اشتیت انجمنه که ها 10 لجنا پتر اندام دیشین بنا اندام تعداد وان لجنا دا بر هنده ما تخلیص کرد داشین برا پتر اندام لجنا دا بدلا مثلا 3 بن آن 4 آن 5 بن هیچ نبید هنده لجنا حتی 7 اندام ما تعداد بینه اندام Digel wê yekê ku taniha hikûmeta xûcihîya duhûkê ya binke berfireh nehatiye pêkînan aliyên siyasiyên ku li nava encumenê parêzgeha duhûkê bûçûnên cuda hene li ser îdarekirina encûmenî. Di demekê da ku hewlatiyên evê parêzgehê bêzarin ji nebûn û kêmiya gelek xizmetguzariyan. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.